Hadin arkenta kajing mi syakmat kekhasi Students Union ban penpau kajing persyak kebajur halor ke Meghalaya Investment Promotion and Facilitation Act arajar arpusau. Kesorkar jela kala pak jika keruak khubor cikinong yalam ke KSU bat ia kanila pentip do Presiden Rangba Jong Kaseng ubak Lambok Starwell Marngar. Haba pentip ia kani shikilat pathai khubor ubak Lambok Starwell ulaong. Baka sorkar kala khot ia ka seng sa sekretariat hakapor sao baji ban ye kren halor kaning ban bat ban ong ia ka rai halor ka jing yakhi an sa shimpan hadin jong ka jing yalang hak tin na kaliang jong ka sarkar hadin ka jing wan padi gum kadak na liang ka seng ka kasih ini kapatib sa baro bidkot ba ka sarkar smit sao baji kan khot kren ye ka seng bat nilit bitang kawai ka jemut Masukar pat kidkot tumilong biasa kap nang yakren sebet po sekretariat adu ngek ba kidkot kan ya apa po kabar sekretariat bat kai bami na taji yakren na kaliang jungi kum kinilam sepenpena tip kidkot boro bat ya ka tata kai bami ta bam bombondo na kaliang kaseng ni sesong ni seperkat da goi bat lat di senjam nang ni sukmat nasukun tu tang tai dikot ginlong biasa en up ai ke wa ka bakara bami sebet yakren sarkar seperkat ai bami nak ta kecing keren sebet por sau biji boleh sebut dia meminta apa ni jingi penjangnya song ni punya peran ni in up sipor arpor ngin sa pet tolong keman kuma tambah kawai skopi ba ya kan ikaan ngila ada puli kan kendon iwe piwe bangilai I kendon I bakta mat yong bahaya ka jinglong terang ke jingi kendon ka siap bagi nyai persyak abet kita kendon lada ngilet sibet sekretariat bagi kuat ipigi dikorup punya don lang balade baka biang jinga keren kan biang lada kam biang kemung habat pen krek biang pada segi we pat kilat jinga ki ke menjor Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya